Jordan Tumwebaze ow'emyaka 22 yali mutuuze w'e Kalinga mu Town Council y'Ishongololo mu district y'e Ibanda nga mu kiseera kino tamanyiddwako mayitire. Ono kuwambibwa yali ava kunona ssimu ya maama we Jovia Chomuhanji mu katawuni k'Ishongololo. Ashiri 12 namuha essimu yanjye ngaze kugincagingera nashaginga umutawuni ho hariyo amasanyarazi mingi nerakuzaho umuriro yagenda yakuncagingera zashire saha zikazi nza kuba saha 2 akagenzere na munyanyazi wanje wa Swento kababiye nibiza bari ku muhanda babuga n'abantu babakwata. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okuwambibwa kw'omuntu waabwe beekuŋŋaanya ng'ekyalo okumunoonya. Kyababuukako ate bwe bafuna essimu nga babakanda ssente balyoke bamuyimbule nga bakozesa essimu ya maama we gye bamuwamba nayo. Bakugitera nagamba Ruganda kandi nagira ngo nwakutera takwenda bamuterre na atire saa 3 yaga kajya nakutera saa 4 unanda bamusindikire mikoro makumyana saa mukaga uzikire saa mukaga sente ngo bazi musindikira bisente noye bari yo mutawuni yembe nayizire nashire kunkuya twabahereza bikana ko babahereza bagamba kale mu ko mutahe umwana wanyaraza kwiye tujana twasitama bwira bwashobora bwashimije baddukira ku poliisi okwekubira enduulu. Newankubadde bano mbasasulako emitwalo 4 kweza obukadde 7 ezabasabibwa tebafunanga mukisa kumanya oba omuntu waabwe mulamu oba yattibwa. Bajja ngo bazagaruka batere saha 10 kuzishire batera bajja ngo nibenda miliyoni 7 kandi mu kubasindikira ezo sente babe baragine ngo baza kumureta bamutekaho baramuteke bamara kumutekaho batere simu kuba amureta tugende tumwe aho baramute mwene kugukira umwazo umwanya bwo kutera kugama ngo benda kumureta batugama ngo benda miliyoni 7 bagone kumureta kandi zaba zitarwo umuntu bakoma kugamba ni tori za saa 3 muzamara kurenga ne bakoresha barakunda. Ssentebe w'ekitundu kino Monica Kichonjo ategeezezza ng'ebikolwa ekika kino bwe biri ebipya mu kitundu kyabwe ne basaba ab'ebyokwerinda okubongerako bukuumi. Bibaho ntubihurira kunga mwini tumusere yitu tube batakagizira umwana batu haranga umuringo gwo bakamutwara kibe kitaka tubihire kunga kitubire kunga tube ntubihurira handi mwe ntato umwana witu kabuzire byatushobera nito tushondere cyo ko kwenda batuyambe mazo bitino kitubasa batwine sente tine nabyo kuguza aho turene ha egenzo yiturumuni yejo tine kinde kitwine. RDC w'e Ibanda Godfrey Mbetegereze ategeezeza ng'omuyigo gw'abawamba omuvubuka ono bwe gukyagenda mu maaso. Police is investigating to find out where he could be. Unfortunately, the caller's location could be established with due post. We shall also establish the motive.